Yes, reka rero nongere nguhiye ikaze kuri Zara Magazine TV. Nimba uri mushya kuri no channel yacu, kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho gatanu kuri gatanu. Ibiganiro bitandukanye tugenda tubategurira, exclusive interview, ibyegeranyo bitandukanye ndetse na talk show aho tugenda tuganira ku ngingo zitandukanye. Ikindi kandi nimba wifuza kuduha inyunganizi, kuduha igitekerezo, reba nimero iraho munsi ubundi utuvugishe. Ariko gukora subscribe nicyo kintu cyonyine cyatuma ibiganiro byacu bikugeraho gatanu kuri gatanu. Wibutsa yuko ahantu wakura amakuru agezweho mu mikino ndetse n'imyidagaduro ni kuri www.zaramagazine.com, ubundi ukagenda umenya amakuru agezweho mu mikino ndetse n'imyidagaduro umunsi ku munsi. Uyu munsi rero nje kubagezaho urutonde n'urutonde rw'ibyamamare bya hano mu Rwanda ariko byageze muri gereza cyangwa prison muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Ashobora kuba yarafunzwe, ubu ngubu dukoze iki kiganiro akaba yararekuwe, ariko yarageze muri gereza ku byaha runaka yarakurikiranyweho. Nirwo rutonde tugiye kubagezaho. Ni byamamare bitari bikeya, harimo abanyamuziki, harimo abo mu mupira w'amaguru, harimo abanyamakuru, harimo aba DJ n'abandi bagiye batandukanye. Apfa kuba ari umuntu uzwi. N'abantu ngira ngo bagera kuri 17 bose bageze muri gereza uyu mwaka. Ku mwanya wa mbere turahasanga Jay Polly kugeza n'uyu munsi tuvugana aracyari muri gereza, ahakurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Akaba yarakatiwe iminsi 30 y'agateganyo. Ubu ngubu akaba ari imageragere. Undi nawe uri ku mwanya wa kabiri ni Olivier Kwizera ni umuzamu w'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe y'igihugu Amavubi. Nawe ubu tuvugana arafunze akurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge. Mu minsi ishize nibwo yari yageze imbere y'urukiko, hakaba hategerejwe yuko urubanza rwe rusomwa. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Kid Gaju nawe ni umuhanzi. Mu minsi ishize yarafunzwe nubwo abantu batabimenye cyane, ariko ubu ngubu yararekuwe, yagizwe umwere. Yarakurikiranyweho icyaha cyo gucuruza abantu ndetse n'iyinjiracyaha mu gufata ku ngufu. Undi muhanzi wageze muri gereza ku mwanya wa kane ni Fireman nawe yigeze gufungwa akurikiranyweho kuba yarakubise akanakomeretsa ubwo yari Iwawa mu kigo ngororamuco. Nyuma za gufungurwa, ariko na n'ubu ngubu baracyaburana. Urubanza rwe mu minsi ishize nibwo yari yajuriye, akaba hategerejwe yuko nyine urubanza rwe rusomwa, akamenya nyine igihano bamukatiye cyangwa se nimba agirwa umwere. Ku mwanya wa gatanu hari Nsengiyumva François uzwi nk'igisupusupu. Nawe mu minsi ishize nibwo yatawe muri yombi, aho akurikiranyweho gusambanya umwana w'imyaka 13 no gukoresha imirimo ivunanye umwana ukiri mutoya. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga Green P ngira ngo ni umuraperi uzwi cyane mu Rwanda unakunzwe. Nawe mbere yuko yerekeza i Dubai yari yabanje guca gatoya mu kigo ngororamuco cyo kwa Kabuga, aho nyine n'ubundi yari afungiwe gukoresha ibiyobyabwenge. Ku mwanya wa karindwi turahasanga Kivumbi nawe mu minsi ishize yarafunzwe akurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge, ariko ubu ngubu yararekuwe, yagizwe umwera. Ku mwanya wa 8 turahasanga Davis D, Mitemutwarira hamwe na Kevin Kade. Nabo mu minsi ishize bari bafunze ubwo bashinjwaga icyaha cyo gusambanya umwana utaruzuza imyaka, ariko ubu ngubu nabo bagizwe abere, bari mu buzima busanzwe. Ku mwanya wa 10 turahasanga Inshkeve nawe mu minsi ishize yaratawe muri yombi, aho akurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge. Kugeza n'uyu munsi aracyafunze. Ku mwanya wa 11 turahasanga Phil Peter, ngira ngo ni umunyamakuru.
arazwi, akorera Isibo TV, ni n'umu DJ ndetse muri iyi minsi ari no gukora umuziki. Ngira ngo nawe yari yigeze gutabwa muri yombi kubera kurenga ku mabwiriza ya COVID-19 ndetse na Soshomura na Irene Murindahabi. Abo bose ngira ngo bari mu gikundi kimwe ubwo batabwaga muri yombi, ariko nabo nyuma gatoya baza kurekurwa. Ngira ngo ku mwanya wa 14 turasanga DJ Brian, nawe mu minsi ishize yari yatawe muri yombi kubera kurenga ku mabwiriza ya COVID-19 ndetse anakekwa ko yaba akoresha ibiyobyabwenge, ariko ubu yarafunguwe ari mu buzima busanzwe. Ku mwanya wa 15 turasanga Runanira Amza. Ngira ngo Runanira Amza yakiniye amakipe atandukanye harimo Rayon Sport, ubu ngubu yari umukinnyi wa Bugesera, nawe arafunze aho akurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge, akaba yarafatanywe na Kwizera Olivier. Ku mwanya wa 16 turasanga Mugabo Gabriel. Ngira ngo ni umukinnyi yakiniye amakipe arimo za Rayon Sport, za Police FC, ubu ngubu ari gukinira Sunrise. Nawe mu minsi ishize yari yatawe muri yombi aho yari akurikiranyweho gusambanya umugore w'undi mugabo ku gahato, ariko nawe yaje kurekurwa, ubu ngubu ari mu buzima busanzwe. Ku mwanya wa 17 turasanga Romami Marcel. Ngira ngo uyu nguyu ni umutoza, yanyuze mu makipe atandukanye nka Rayon Sport ndetse na Gasogi. Mu minsi ishize nawe yari yatawe muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gutoteza umugore we no kumukubita, ariko nawe nyuma aza kugirwa umwere, ubu ari mu buzima busanzwe. Ngira ngo ni ibyamamare bigera kuri 17 bose muri uyu mwaka w'2021 bageze muri gereza bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye. Bamwe bararekuwe, abandi baracyafunze, baracyari imbere y'ubutabera, ariko ngira ngo ni bigaragaza yuko uyu mwaka ntago woroheye aba star cyangwa se ibyamamare hano mu Rwanda. We kora subscribe kuri Zara Magazine TV kugira ngo n'ibindi biganiro tubategurira bijye bikugeraho 5/5. Wibuke no kujya kuri zaramagazine.com kugira ngo amakuru y'imikino n'imyidagaduro akugerereho igihe. Ciao.